кеш қалып бара жатыр.
안녕하세요. 제주도에 это остров, да? 제주. тогда можно говорить про 제주도로 가요. 저 이번에 제주도로 가요. тоже можно. Это там Если остров, да? да, остров. Так, на. Не помните? Кроме Украины. Аляска? Вот Аляска говорит. Аляска. На Аляске говорит. Или в Аляске. Если Здесь надо посмотреть в русском языке. Но в корейском языке все eso. Да. Направление. Да. С русском языке по есть по. По? Приставка А, по. да. Да. С этого будет по времени обычно. Да. Вы не знаете ли, вы на Jeju были, да? Да. Jeju. А там меню на корейском написано было или на русском? На английском английском. написано. На английском? Вот еще в кафе она имеет две функции. Настоящий. Это повествование «я ем». Да. Второе, в зависимости от Предложение. контекста, да, предложение. Покушаем. Да, в зависимости от контекста. А просто так, это просто я ем. Да. Повествование. Икта. 읽어요. Да. С. Ой, забыли? Свою. Да. Свое. Да, с русском языке. Я собираюсь это делать. Я буду делать. Есть эквивалент. Вот. Давайте. 놀다. 놀려고 해요. 놀려고 해요. 운동하다. 운동하려고 해요. 운동하려고 해요. 만나다. 만나려고 해요. 예, 만나려고 해요. 딱. 읽고? 예, 읽고. 쓰다. 쓰고. 쓰고. 일어나다. 일어나고. 네, 일어나다. 누가 무슨 뭐라고? Что за? Вставать. Вставать. Распаться. 좋아요. 맞아요. 후에 씻다. 씻은 후에. 맞아. Что значит 씻다? 씻다 мыться. Мыться. Или мыть, или мыться. Хода. 보다. Пода это сравнительный падеж более чем. 맞아. более чем. 사과, 딸기 크다. 타블렛. 사과가 달기보다 사과가 달기보다 커요. 커요. Или 사과는 네. 딸기보다 커요. Ну и так, и так. Когда 는 пишется, да? 식당, 레스토랑, 싸다. 식당이 레스토랑보다 싸요? 네, 식당은 식당은 레스토랑보다 싸요. 한국에도 식당, 레스토랑 있어요. 근데 식당, 노트북, 컴퓨터 가볍다. 노트북은 컴퓨터보다 가벼워요? Нет. 뭐? 가벼운? 가벼운. 네, 맞아요. 가벼워요. 아 가벼운. Да. Что значит 가벼워요? легкий. Ноутбук это ноутбук, а компьютер обычно, да, это все включает, но да, все может включать, но обычно люди понимают, это персональный компьютер, настольный, да, блок такой и монитор отдельно. компьютер, конечно, лучше. Да, лучше. Но для студентов, да, ноутбук Да. необходим. Чтобы Раньше, да, таскать все туда на тетрадь писали, но сейчас на ноутбуке пишут все. А мы начитали. Правда? Да? Ну как видите. Это нравится еще, когда вы пишете
на тетрадь, это нравится преподавателям еще. Когда они видят на ноутбуке, то немного... Это Дима, да, и диктант, и это, повторение. Легкая, легкая. Очень легкая. А там у меня есть вопросы по поводу русского языка. Не так страшно, не так это? 밀레나 씨, 알레산드라 없어요. 비비 파티마 씨 있어요. Bir 물병 마셨어요. 등산을 한 후에 물 한 병을 마셨어요. 물 교토바데 물한 병. Это было сложно, я согласен. Страница. 한 장. еще 그리고 чашка 잔. 7번. А после того, как я вошел в комнату, закрыл дверь. 방 들어간 후에 문 문을 닫았어요. 닫았어요. 네, 맞아요. Кем автобус? Саю, куплю кафе, чем ресторан. Нет. Дешевый. Ой, дешевый. Саю 되게. Нет, саженцы. 아, Двое. Сайо, дешевле. Дешевле, чем столовая. Дешевле, чем ресторан. Да. вот. Последнее. 노트북은 컴퓨터보다 가벼워요. ноутбук легче, чем компьютер.
제니라 씨, 누가 предложил? 서울 여행. 저는 저녁에 친구하고 같이 서울에 갔습니다. 우리는 먼저 경복궁에 갔습니다. 네, 잘했어. 다음 차라 씨. 경복궁 это Дворец Гyeongbokgung. Это Исторический, да? да, исторический. Исторически это самый, наверное, самый известный дворец. Да, в Корее самый известный. А Пёнэджон. еще 없어요? отец 안나 씨는 어디를 구경했어요? 서울에? 서울 또? 또 еще? 경북 네. 서울 경복궁 한강. 한강. 그리고 어땠어요? 재밌었습니다. 예, 재미있었습니다. 안나 씨는 한강에서 무엇을 했어요? 딱딱딱 자전거를 편의점에 라면도 먹었습니다. 네. 자전거를 탄 후에 한 후에 산책을 하고 하고 라면을 네, 먹었습니다. на вот уже 3 предложения в одном. 여러분 잘했어요 모두. 자, 그럼 우리 일주일 동안 через неделю 우리 Через неделю. Да. Следующий На четверг, да? следующей неделе. Следующий. Асхасан 먹었어. 2 билета 100 тысяч? 네? 안녕히 계세요, 선생님. Ну-ка. Ну а кто больше нравится? Мне больше нравится Сила. 안녕하세요. 잘 지냈어. Где сабақ бітті? Корейский? Вау. Это у меня в универе, но без домсимс. Біз чисто отырамыз әңгіме Күшті ғой. Бүгін мен негізі влог түсірейін деген қазанда тұрып, ұйқымнан қалай тұрғанымды, қалай боянып, қалай беті қолым жуғанымды түсірейін деп ойлап, сосын сағат 10-да әрең тұрдым да, максимальный жылдамдықпен өтіп бастап түсірдім. Анандай субтитрі қоятын боламын мына жерге. Көреміз енді. 3 ай болыпты ғой ютубқа видео салмағаныма. ютубқа видео саласыз ба? Иә. Вай. В будущем Кореяға барғанымызды тоже түсіреміз. Құдай қаласа, иә. Біздің центр осындай. Иә, өзімізге ұнайды. Мұнда ұлттық киімдер көрмесі, мұнда ұлттық өнер көрмесі. Сау болсын. Сосын не айтайын деп жатыр едім. Мына жерде бізге традиционный биде негізі сабақ өтеді осы залда. Мынау корейский тісі. Иә. Вау, машуя. 멋있어요. Машуя. Осында әртүрлі мероприятиялар өтеді. Кішігірім тур жасап жіберейін. Мұнда мынандай өнер. Қалай аталады еді? 안녕하세요. Мұнда ұлттық киімдер көрмесі деп айтуға болады ма, не деп айтуға болады? Өзі кішігірім болса да, сондай ыңғайлы, әдемі. Бірінші неде? Бірінші семестрде біз мында оқыдық, е? Аньян! Аньян!
мынау біздің үлкен аудиториямыз. Осы жердегі мен бірінші семестрде осы жерде оқыдым. Дарья Сонсеним, да? Мынау үстел. Осында біз отырып сабақ оқи беруімізге болады. Мында тағы да кішігірім көрме. Мынау біздің қазір екінші аудиториямыз, екінші семестрдағы, яғни мен қазір күзгі семестрда оқып жатырмын. Сәлеметсіздер ме? Нет, для 2А и 1Д, и 4А. Я хочу. Осындай кішігірім кітапхана бөлмесі бар. Егер де кітап алғымыз келсе, келіп осыны толтырып, мында салып, осында оқып отыруымызға болады. Өзімізбен бірге бұл кітаптарды алып кете алмаймыз. Бізге осындай тәттілер берді. Алдында центр не жасап еді? Фото, видеолардан жасалынған бір конкурс өткен болатын. Сол қатысқандарға, жеңгендерге осындай символичный, не дейді қазақша? Кішігірім сыйлық берді. Күшті? Бұның барлығы әрине көңіл. Кез келген сыйлыққа біз мәз боламыз. Қазір үйге барып, шай ішеміз. Орион кастард. Орион кастард. Big Buy. Көңіл әрине өте қуанышты. Не дейді? Чок-чоккан не дейді? Осы кейбір әріптеріне түсінбей осылардың. Чок-чоккан чогунчип. Так. Чоко-хайв. Хайм. Фото, видео жіберіп жарысқан студенттер арасынан жаңағындай осылай жеңімпаздарды анықтап, осындай кішігірім сыйлықтар ғой енді. Көңіл ғой. Бас-басымызға үлкен сыйлықтар бермейтін шығар. Вейсі. Мини вейсі. 마스카포네 치즈케이크. 마스카포네 치즈케이크. Қазір енді осылармен отырып шай ішем. Мен үйге келдім. Осмотр. Қазір жылдам тамағымды ішіп, кішкене жатып демімді алып,
Қайтадан центрға барамын, өйткені бүгін менде график бойынша дәстүрлі би сабағы. Да, хорошо. Она там, на столе. Спасибо. Похоже, он собирается побить свой рекорд. Офигеть. Мынау вафли сияқты ма? Короче, мен негізі сладостьдің бәрін жеп көргенмін. Это все сладости были? Я Это думала, всё типа, ну, сладости. типа, как Нет. салфетка влажная, типа, Нет, смотри, такого как нет. сердечко, как несу. Возможно, да. Ой, қыздар, шай деген күшті кетіп жатыр ғой, иә? Өліп қала жаздаппыз ғой шай ішпегенімізге. Ну, Кеше целый день шай ішпедім Толя. Левую ножку присели, повернулись, открыли. То есть ты спиной стоишь, потом раз левую ножку присели,